لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. එකමනාගේ ෆිරිකලුන් ලෝබිවා තුත්තු දරිෆුලා එකුග එවස් මීහකුනේ එවස් දිරුමෙන්නේ දිරුමුගේ නොත දිරි හුරුමුගේ සෞබෙවස්නේ තනක දූකුරවාෆා වඩා ගන්නවා හිඳු එකමනා ෆිරිකලුන්ගේ ෆහප්පුළුන් හිංගවමුන් ගෙන්දෙවි විදාළුවමුන් කදෙක ෆාන් තිය වඩා ගන්නවනි තිමන් දෙකලුන් දූකුරවාෆා කොන්තාකත්තෝය තකුරාරුකොන් එහෙන් දෙන්නවම ෆෞගා දෙන් දන්නවනි කදෙක ෆාන් තිය වඩා ගන්නවනි අමිල්ල ෆුළු විෂ්ණුමත්තෝය නුවත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අමුරු කුරවෑගෙන් තෝය එහිඳුගා එකලේගේ ෆානු ජවාබුගා දන්නවනි අදි කියෙන් හේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ අමුරු ෆුලෂ එහිඳුගා එකමනාගේ හිප්පුළුගාවේ බිරුවෙරිකන් ඊමාන්තරිකමුගේ වරුගදකමුන් සාබිතුකමක ගෙන්නවා එකමනා එවිදාළුවනි එහෙම් වෙජ්ජකමව්වානම තිමම්මෙන් ගෙල්ලි නුකුරව්වානෙති ආදේ ඉබ්‍රාහිම් අලයිහි සලාම් එකලේගේ ෆානුගේ හයාප්පුළුගේ එත දුවස්තකේ උමුරු ෆුළු මුස්කුලි ෆුළුවන්දෙන් දිරි උළුව්වි ඉරුගාවෙස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලේගේ ෆාන දරිකලකු මින්වර් කුරව්වා ෆෙන්නුවේ එෆෝ එකලේගේ ෆානන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆුරතම දරිකලුන් ඉස්මායිල් අලයිහි සලාම් මින්වර් කුරව්වි එයෆහු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ අමුරු ෆුළ බක්කා නුවත මක්කා යකියුණු වාදිය වඩාගෙන නෙවි ඒ දරිෆුළුගේ මම්මා ෆුළු හාජරා අදි ඒ දරිෆුලා එකුග වඩාගෙන ඒ නාමා එව්විස් දිරුමෙ අදි දිරිහුරවේනේ සෞබෙව්විස් කුරින් දෙන්නේ ෆදාන්නේ වාදිය දූකුරවා වඩාගෙන නෙවි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ අමුරු ෆුළ එහිඳුගා එකලේගේ ෆානු දුආ කුරවා එවිදාළුවනි ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ألمن جب رب تمن كليك فانوك درفس كلوك ترين بيكو إبا إلهوك حرمت تري بجنبا جكلو كاريغا وزنبري إبا كورفمه إك كلو كاريكي එව්වෙස් දිරුමෙ
diri hurumuge evves sawbe evves gahe rukenne waadiyeke e aluge rabbe ei ewren namadu qaim kurumattake e mativeri niyata e mativeri maqsadattaka Allah subhanahu wa ta'ala miyadu algon menge mi ummatuge emme fahum fonuvunu emme hewwegenwa muhammadiya ummatuge ahulwerin ewren ada kura namadu tahuga ege fola kurimatlagen tibe namadu ada kuran jeheni nuwata ekan Allah subhanahu wa ta'ala sharo kurevevi komekas ekamana hama ekani kurimati gawa kuda kuda kadur kolaka adi femfodegge ehiga wogutan heda kurevu maffahuga mitaketi huswe fene jehi wadagen adi kuda darifuluge kirit kurevumuge manzaru deki wadagen noma datifuluwegen ekamana awas awaha fenuge nuwata dirumegge alamate feneto masakke kuravumugendevi emme karen fene wadagen nevi sofa e kiunu farbada farbaden ara wadagen bellevi evves dirumuge alamate kari hisabakum was fennan horito efawga farbaden faaba wadagen den kurimati ga en ane farbaden marwa farbaden ekamana duwe wadagen nevi mihegge duumu miheku duwe ule duumu egotuga ekamana ede farobadaage demeduga haffaharu duwe wadaage nevi ekamanage e maamihage ihsasta handan ko devu mattaka Allah subhanahu wa ta'ala umraya hajjuge alukan ada kura mistakunna ebamihunge e alukomuge rukunekkamuga kanda alu wafawe edemeduga sayu kurun nuwata edemeduga hinga adi komeswaraka duun ekamanage mi ihsastan handan kurumattaka nuwata handan koddevu mattaka e aku Allah subhanahu wa ta'ala ge dhikr kurumattaka kommegas ekamanaya i wadagen adaka ekuga ekamana ballawa levvi iruga feni wadagen nevi bekalaku fengareke kari nota aramunda fentayeke kariga hunnawaniko ebe kalaku ekamanaya dennevi birfulugen wada nugannawashe mitanaki mi miwadiyaki mi Allah subhanahu wa ta'ala ge gekolu miyo kuda kuda kujjaya enage bappa wegen bina qur'ane wadi ekkala duwahu ekamanage dulum nuwata ekamanage firikalunnan edennevi basfuluge jawabuga Allah subhanahu wa ta'ala ge amur fulashe timankalege faanu tie dekalum midu kuravani ehen dennevi ma ekamanage dulum e vidalwani ehem vejjeya timambe kalum gelleni nukuravane kommekas ekamana efen hifettevi efenaki Allah subhanahu wa ta'ala bimuga levvevi emme mativeri fenkamuga levvevi zamzam fenkamuga levvevi eyi efen ekama kattaka boyijje komme kamegge faruwa ekkamuga vegenda fen kommekas duwasta madumadum badaluwamun as e darifulu hulela ule wahaka dakka ule hinga bingave duwe ule umur furayan elifahum Ibrahim alayhi salam kamegge matin handuma fulu wadagen nevi ei ekadege faanu widalu fawa bas fule komekas ekadege faanan handuma fulu wadagen nevi ekadege faanuge darikalun Allah subhanahu wa ta'ala taka dhabaha kurabumuge mati ehmegen e darikalun nan edannawani يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى dari fulaye timam bappa fula feni wadagen fiye tie dari kalum dhabaha kuravani kon huwa fen fuluga khalege faanu tie dari kalum deke wadagen nawani kon gotakan he mikama meduga isnawa kuda kuda dari fuluge sikundiya ekashige mwagote vidalwani dari fulam mikama medu fennani kihinetto ekamaku
කුම්ෆද අජාබු ජවාබෙත්තෝ ඒ දරිෆුළු දෙව්වනි قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ඒ බප්පා ෆුලාය කලේග ෆානන් අමුරු වෙවේ කන්ත කුරවවාෂේ කලේග ෆානු දෙකේ වඩා ගන්නවා නමුවේ මි දරි කලුන්නකි කෙච්චරි වෙගෙන්වා බේකලෙක් කමුග අල්ලාහ් ඉරාද කුරවිය කුම් වාහකේකත්තෝ තිමන් කතිලෙවේන කමුගේ قتل كوربين كمجه ذبح كوربين كمجه خبرا اvidalوني بابا فلايكم كوربواش كليغفانا امر ويج كمفانما තිමන් දරිකලුම් වෙවඩා ගන්නවා නමේ කෙච්චරි වඩා ගන්නවා බේකලි ගොතුක එෆෝ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ අමරු ෆුල් තන්ෆීද් කරවි වගුතුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හික්මෙ වන්තකමුන් එකලේගේ ෆානු ඔන්නේ විගතකන් ඔන්නවා එකලේගේ ෆානු කඳුරාගා එතුණු වලි කාතාලෙ උණු හිඳුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ අමරු ෆුල වලිය කන්නේ ඉස්මායිල් අලයිහිස්සලාමුගේ හංගඬු කණ්ඩාඩුමුගේ හග්ගේ එහෙම එකලේක ෆානු විදාලොම ගෙන්දවි කම රිවායත් තෝග ආදේ බප්පා ෆුලාය බාර කාතවාෂ කලේක ෆානන් අමුරු කුරවේ කන්ත තන්ෆීද් කුරවු මට්ටක දැන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අංගවනි වනාදයිනාහු අන් යා ඉබ්‍රාහීම් තිමන් අල්ලාහ් එංගෙවීමේ ඉබ්‍රාහීම් ගෙෆානේ قد صدقت الرؤيا කලේක ෆානු හුව ෆෙන් ෆුළු තෙදු කුරවවා ෆීමේ කලේක ෆානු කුරවම් වි කන්ත කුරවවා ෆීමේ كذلك نجزي المحسنين تمن الله سبحانه وتعالى اغدشه احسان ترين جزاء دفني احسان ترين تمن الله بدل دفني افدان كمكس افهوغا ede befaakalun nan amuru webigen Allah subhanahu wa ta'ala كعبة جفلو بنا كرفمان إنجبي إنجهمان عمل كرفا إجفلو إذا بفاكلون بنا كرفبي أده حج ما هو جه واه كارغون من دكان فشائرو حج دما ين أرغون من جه مونو تكوريمتي كلا إيرو حج جه أركم مغا مي هندان تنتي أرغون من نكا فدالة بك نونان أده كيتو حج ما هو جه تري ين أرغون من بدكين أن إيروغا مي هندان تكا نقولة غتكان أرغون من نكا mi hajju mahuge maakamuge handantake nukureben enkamu Allah subhanahu wa ta'ala alugon menna muhammadiya ummatan ibrahim gafanu ge millata tabawa muhammadiya ummata kanda aluwa fawa khassako ebami hunge faswana rukun hajju ge alukam miwani mi handantoge terega lobeta khunne alugon menna kurimatla mi annani ಬರಕಾತರಿ ವೆಗೆಂಬ ಮತಿವರಿ ವೆಗೆಂಬ ದುವಸ್ತಕೆ ಎಹೆಂ ವೆಗೆಂ ಕನ್ನೆ ಗಳಗೊಂಡು ಹಿತುಂ ಹಜ್ಜು ಮಹುಗೆ ಮತಿವರಿ ಕಂ ನುವತ ಹಜ್ಜು ಮಹುಗೆ ಫುರತಮ ದಿಹಾಗೆ ಮತಿವರಿ ಕಂ ಮೌದೂಎ ಗೊತ್ತು ಗಳಗೊಂಡು ಮೆಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಮ್ಮೆ ಜೈಫಾ ವನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ದೀಲತಿ ದೆವ್ವು ಮಾಮೆದು ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂ ನಿಕಂ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕರ್ ಕೊಲ್ಲವ ಲೊಬೆತ ಖುನ್ನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇಲಾಹುಗೆ ಅಳುತಕುನ್ನ ಇಲಾಹ alukan adakon ilaha kiyaman wuman engevi engewon takuge itura hadan neti ghaflatuge teriya devidane kamattaka zaman musun ilah subhanahu wa ta'ala lavwa fawe algon mennan hadan ko devu mattaka ituran hivvaru devwa heyokama dimayan awmuge baru levumuge gotu buddhi veriyaki mifada wiyafarige musumegga imme ekashigen wane faada libigatu nikam ballawa magumati bazare kiye bazare fashion wima wiafari veri nu mihum wes emihunna muda genewunu takum genesken mi musumuge beenun hifan kiha masakkate kureto mi duniyawi gotun algon men maddi faada takattaka himme kuramun dawaru lonen nagagen nama wes nota tanakun liben huri faasa kolen hifagen duniyega aguhe ko taketi gandu ko vikka tanakun muda etere kogen e vikkale veto balani mi faada takattaka nikam visnawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ekuga
Ilahu subhanahu wa ta'ala ya ekuga wiyafari hinga ala ena yang oti mifada musumegge beenun emme heogotuga hifa vehe hinduga fen libiganna Allah subhanahu wa ta'ala algon menna Ramadan mas emassaruga roda sharo kurawwa emassaruga barakatri retal lavwa emassaruga enghas massaravure hewwegenwa reel lavwa emassaruge darumaya thawabge wahaka ihadduwa amen algon men mi aduwahama e wahaka takun algon men nan ufawerikan libigane algon men murali vegatimu hewkantaka dimaya ehennamas ege demahen ha duwas fahanala da warennuwe anekkavis Allah subhanahu wa ta'ala algon men nan minwaru kurawani aharegge terega annane emme hewwegenwa diheduwas aharegge terega annane emme hewwegenwa dihedu haki ei hajju mahuge fortama diheduwas tedemme Ramadan mahuge fahudihaga waka algon men adu aham Ramadan mahuge fahudihaga terega laylatul qadri vilere himeneti ege matweri kamuge waka wes algon men adu aham Ramadan mahuge fahudihaga matweri kamwe hame efadan hajju mahuge fortama dihaga mativeri kamwe ehennama suwalaki mi de duwas waruge tereng kon duwas wareto mativeri kam bodi mi masalaga wara furihama jawabe dewafa wani Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah vidal wani reetauge tereng Allah ta'ala ge hadratuga emme lobwetwegenwa reetaki Ramadan mahuge fahudihaga reetake ereetauga laylatul qadri vilere himene kamattakaya duwastauge tereng Allah ta'ala ge hadratuga emme mativeri kam boduwegenwa duwastaki ei hajju mahuge furtama dihage duwastake e duwastauge terega al yawmul hajj al akbar hajjuge bodu duwas et tafsir egge vejja hajju mahuge nuwana duwas anebba ilum meringe arihuga ei eid duwas udhiya katilewe duwas e duwas himene kamattake ehem basfulega Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun sahha magun thabit wegen asfawe aharu terege duwas ku tereng emme matweri gen wani hajju mahuge dihaduwe enkam lobeta khunne algon menge kurimatiga baki miyo detin duwahege terega den algon menna kurimati wani hajju mahuge dihaduwas ei aharege terega algon menna kurimatlan emme heo dihaduwas kamawati mi dihaduwoge wiyafariyan algon men eba tayyar wanje algon men eba awaswe gannanje egutun lobeta khunne emme furutama kame gotuga algon men ikhtiyar kurang eba je mi musuma kurimatlumuge kuring algon men na kurayfawa faafatakun tawbawe rujuwumuge masakke sawbaki mifada matwir dussake wadegen anneru algon men na baddal qurahidu algon men saafwe tohiru wegen tibe e duwastawga Allah subhanahu wa ta'ala kuttan kan itur kurmattaka algon men faafatakun tawbawe jekama wanama algon men nan heyokantaka diumuge ba adima diumuge baaru libigen danetibe enkam lobeta khunne mi kuda kuda muddatuge terega mi detin doege terega mikama medu algon men awaswe gannama hingawa komme be fulaku wes e be fulaka kurevifawa kankama meduga wazan kolla Allah subhanahu wa ta'ala hadota rujuumuge visnun gengulu ma hingawa eya ekuga algon men duniyevi kankamuga naga foriya kanda ala azmavure warugada foriya ka azme kanda aluwama hingawa mifaharu mi anna dihe mi timanna kamyab qur'an dihe kamuga hadaname mi gada dihe kamuga timanna hadaname lobete akhunne hayataki ei algon men beenun ha duwahaka beenun ha iraka demmene chennu algon men na duniyega ulevijje Allah subhanahu wa ta'ala algon menge hisab kurawwa kam miwaru madennu ehem vegenta algon menge ekweri timage mihum algon men danna mihum Ramadan mahu algon men na ko rode fi bay mihum bes miharu algon men na ga ne ei kom men zuwan kamaka muskuli kamaka gulun huri kamennu en kam lobeta khunne diri ulumoga samasa nukurawwa diri ulumaki kuliwari kamuga nahaddawa mi wagutu azum kanda aluwa mi emme hewegen wa dihe mi mifaro
gada dihe kamuga hadalaname hama ehme mi duwaswara dima ko koromori hew kantatan ebuhuri ware duwegen asfa ekankam warak gina adi mifada duwaswarega algon menna kurevidan hew amalta ki ei madu echennu warak gina eche rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi dihadu waha behe gutum khabar kurawwa fawe duwastake nuwe e duwastake ga hew amal kurun allah subhanahu wa taala ga haduratan eyovore boduwegen va duwastake mi dihadu waha vore e sahabin dannawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi gotan hadis kurawima allah taala ga haduratuga emme lobwetegen wani mi dihadu wahuga kura amale ehen dennewima hadis kurawima e dannawani walal jihadu fi sabilillah allah ge mawga jihad kurum wes egeterega nuhimene allah ge mawga jihad kurum vurabes e duwastawga hew amaluga mashghul we ulum e hew amal tan allah hadratuga hew kam bodi he hadis kurawani walal jihad fi sabilillah allah ge mawga jihad kurum wes noye e duwastawga hew amal kurum vure matiberi kamekamuga allahu akbar allah ge mawga jihad kurum wes noye e dihadu hoga hew amal kurum vure matiberi kamekamuga hama ekani mihaku enage nafsa enage mudala ekuga nikume hanguramaku ena dengen echaka emburi na mihaku fiyawa mane ki nikume madanuga ena shahiduwi shahida ku fiyawa allah ge mawga jihad kurma vorves mi dihadu huga hew amaluga ulumuge hew kama lobetkan rabbul alamin subhanahu wa taala ge hadratuga boduwegembe lobete akhunne mikiha ufawel khabaret algon mennan allah ge mawga ngurame nikume jihad kon ulumuge fursat tanawes sifa nuwahiduga amille gedoruga ambidarinna ekuga amilla watanuga amankama hamahimen kama kutibe jihad kurma vore matibari darume ya thawabu hodumuge musumen algon menna mewani kurimatlaf mi duwastoge matibari kamattaka allah subhanahu wa ta'ala mi duwastan heki kurawwa bas wahi kurawwa fawe nuwata mi duwastawga mi duwastaka meduga ila subhanahu wa ta'ala wani huwa kurawwa wafa suratul fajr ga ila subhanahu wa ta'ala wahi kurawani wal fajr fatis waqute wa layalin ashr adi dihare ay dihaduha ekuga himene hajju mahuge furatama dihaduha rege wahaka hama ehemme nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihu mi dihadu waha behe gotun tafatu riwayatan algon midenne bi managa asfave tafatu gina goygota eha kulobeta khunne algon men visnawala uma hingawa mi dihadu waha meduga mi konfada dihadu wahetto algon men nami kurimatlagin annani ade algon men mi dihadu wahuga heyo amal kurun eha matweri kamekkamuga viruga roda wes algon men hifidan صدقاء بس أقول منك كوربيدان قرآن بس أقول منك كيبيدان أقول منك إنوم بس يو كم كمغافن كم كم كوربيدان خاص کو دگا گاتی ما گمی ہننا اوننا گولم بدہ کو دے دمی ہوں دمے دگا اوننا گولم اصلاح کو ہدیدان ہیو کم کم نن کیے کم کم أقول من میدوست ہوگا کولو مکی ای میبنے ونو ماتیوری کمگے تیرےگا اللہ سبحانہ و تعالی گادرتن ایم لوبوت وگیم وا کن کمگے تیرےگا ہمنی گندان ade hajj duwas nuwata eid duwas algon men mekiya yawmun nahr emme ginan allah subhanahu wa ta'ala kuttamu mo gotun qurban kurave duha ki ei eid duwas udhiya ge gotuga ya adi hadiyu gotuga hajj warin katila katidu ehmi ma duniya machakan nane allah subhanahu wa ta'ala taka kuttamu mo gotun evvor gina dhabaha kurave evvore gina lebi machan ohoraleve duwahe eid duwa vore hama ehme hajj duwa ki allah subhanahu wa ta'ala edwahuga etak kankame hingawa mativeri duwahe mi de duwas khas gotega himene kamattaka hajj mahoge furatama dihe miwani waragina goggotun kurim bunor fadan khas wefa ade mi duwas tawga kurevene
hi amal ta kutereng emme khasa kamaki algon men dannam e masara nisbe kore fawa naman algon men bala hajjuge alukan ada kur hajjuge alukan ada kurmaki komme mihika kurevene kamennu ekamattaka tanawaskan eba libinje ehennamos mihatana algon men getere mi alukan ada nukuravwa tibbe bekalum wes e bekalaka kuladanakan libilavwa furikamavwana ma ekamattaka awas weda gannawa hingawa ekamuge darumaya thawabuge bodukamattaka algon men aduhan zamanu sure hajju weriya hajjaddiyu mafahu ena evi hajjaki mabrur hajjikamuga wanama emiha ge jazaaki suruge kam الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة مبرور قطغا الله سبحانه وتعالى قبول كروا فدا قطغا كربي حجك ألوكمك جزاء قطغا سورغ فيها إهن تنين نوا عملك إهن كمان أوسو بدا غنوا هنگوا هما إهن روايتك أنني ميهكو الله سبحانه وتعالى وجوف الأداغن hajjuge terega Allah subhanahu wa ta'ala manakurevi kankaman ara nugane hajjuge terega Allah subhanahu wa ta'ala ruhibadi nugannawa kankaman ara nugane furiyamu gotuga ada kura hajju weriya enage hajju ada kurmafahu ena rujuu evani emburi annani enage mamiha ge bandum ufamvi fada tohiru gotikke lobeta khunne mi insanaka libene ena hejehi buddiyas ena ge na afsan aniya veri vegin dia eta zamanaka fahugali vegin dane emme bodu fursat emme bodu mativerika insana ki abadus ena ge maziya meduga mayuswan jehemi ammu gotekka algun menge mihaku emiha hejehi buddi libi timage hayatuge zuwan umuruga anuwata duwastakegga Allah subhanahu wa ta'ala ya meduga ihumalu ilah subhanahu wa ta'ala haram kurevi kankaman araga nevi ilah subhanahu wa ta'ala sharu kurevi wajib takan hurmetterikon nuhitifavi hiduga den avan hajju wadagen mabruru hajjin Allah subhanahu wa ta'ala ruhiwadi gannawa gotuga ada kuravwa erun ena emburi annani algon menna gellu men neti ambura algon menge tere en komme miha kus emiha ge mamiha ge bandung ufamvi duwa huri tahiru kama ekuga mikan libeni mikaman adagi mikan libeni mikaman qastu kogge mikan libeni mikaman masakke kogge hajjuge tere gavis adi hajjuge fahuga ves egotuge matiga demi hunna masakke kogge dobet akhunne hajju duwahaki edwahuga الله سبحانه وتعالى ورب الخاصية ورب الخاصة كم اللبوا فوادوه أرجون من أدو أهم حج دوه ماكم جواهك لو بت أخونا حج دوه ماكم بني هم إكني حج بمجلس نوت عرفات بمجلس إدوه حج أدا كرمون دامي استكون إكن جنو إكموك كل دانا كان نلبون ميهن نوت إكمم مياهر توفيق نلبون ميهن ebamihum amilla goti gedoruga tibegen wes edwohoge mativeri kama makan libigane ben Allah subhanahu wa ta'ala ge devuma ki evre ma dilati mativeri devume nikam visnawal hava mifada duwahi kobato hajju duwas fada duwahi edwaha ki Allah subhanahu wa ta'ala edduwahega emme gina alutakun naraka mutti korwa duwas edduwahaki edduwahega emme gina alutakun Allah subhanahu wa ta'ala naraka mutti korwa duwas edduwahaki arahushi hustahir wa anta rabbul alamin subhanahu wa ta'ala evves makhluqaka beenun jehi wodigen nuwa ilahu ilahuge alutakunna meduga fakhurwe wodige malaike bekanunge arihuga ekama meduga fakhurwe rikamuge baswahi kuravadus Allahu akbar min nikamati insana ta'budu fafa kuramunda nikamati insana insana ge amalattaka insana ge jama'u mattaka rabbul kainat ustahiru anta ilahu hadratuga kuttam begemba malaike bekalunge darubaruga fakhuru weri wodigen
إله سبحانه وتعالى وحي كرفانه تيبيكلون دكي ودا غنواشي تمن إلهوغي أرتكم بو هيوي هرفس برافا وهالوغا عرفات بمن جماع فاوا جماع ما مدوغا كون كما كان يديگين هي اورن جماع فا ايواني الله سبحانه وتعالى أرغن من فدا إنسان تككا مدوغا فخور ردغنوني إيفا وحي كرفان اورن كون كما كان أداگين هي اورن ايدي كان تتمن إله سبحانه وتعالى دبوا خشيمه اورن ايدي كان تتمن إله سبحانه وتعالى دبوا خشيمه لبت أخوني عرفات دوس حج دوس أرغن من كم تنقى تبين أرغن من بدل وكمغا بيس أرغن من إحساس كرن بجه بدوهكي رب العالمين سبحانه وتعالى ملكوتي يا عالمغا بودتي كانت تكين هنگا مندا دوهكن بودتي كانديلون تكي كانديل مندا دوهكن ايگ تريگا كورين بونونو فدان اهن يفس دوهكا نركا متي كورفما نليوواها جينا أرتكون نركا متي كورفما ليووا دوهنجي ميستونج ترين نصيب ورنج ترين تما بيتو مسك كورنج بجه يا كوغا الله سبحانه وتعالى كورين أرغون مدني فدان إلهوغي كتم بجنبا ملائكة بيكلونغي أريهوغا فخور وري كما أكوغا أرغون منج ترين عرفات بمن حاضر وفاوا أرتكونغي واهكان بس وحي كربوا عرفات دوهكي ادوهغا عرفات بمن ندبه ميهم رود هفافي كما وانما ايناگه كوري اهروغا عرفات دوهغا اهفي روداگه كورين هنگادي اهروغا اينا كوريفاوا فافتكا adi kuriyan annan wen aharuga ena ya kure vidane fafatakum bes ena fussawane kame Allahu akbar evvis rode ka behe gotun miwaruge fafa fusso megge wahaka algon men nan adu yife nuwan hajju mahuge nuwana duwa hajju duwa hifa rode ki ege kuri ahara ege fahu aharuge bes fafatam Allah subhanahu wa ta'ala fussawade gwane kame kamuga رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربا أرغن منا أنغوافا هم فدان لبت أخني عرفات دوهكي ميستكون جنان الله سبحانه وتعالى حضرتك إبامي هن كورهن فافتك أمدك اعتراف وادوس جنا أرتكون هفهت من نتي الله سبحانه وتعالى حضرتك اورن كوريفا وفافتك امدو ابس باعتراف وادوس اهم مگن كما بونه ادوها يوم العرفه يكيني ادوه غاميستكم اميو كوتكن اعتراف واتي هم اهم عرفات دوهكي අලුගොන් මෙන්න බොඩුවෙගෙන් වාදුවේ නිකම් බල්ලවා යහූදියකු ඇස් උමරුගේ ෆානුගේ අරිහුගා දන්නවනි තියබෑමියුන්ගේ ෆොතුගා කියමාති තිමන් අඩුවහමේ ආයත ඒ ආයතකී තිමන් මේ යහූදීන්ගේ මච්ච බාවා ලෙවුණු ආයතෙක්කම වානම ඒ බාවා ලෙවුණු දුවස් තිමන්න මෙන් ෆාහා කුරීමුහේ ඊදු දුහෙගේ ගොතුගා උමරුගේ ෆානු ඒ කොන්දුහෙත්තෝ دنويما إذنوني مائدة المائدة سورة تمنا آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أتممت عليكم نعمتي ميدو تمن إله سبحانه وتعالى تيبامي ينقمت تمن إله نعمة فريها مكربا فيهم يا الله أكبر الله نعمة فريها مكربا أي دين فريها مكربا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تمن إله قديم يد تيبامي هن فريم قدفا فيما تمن إله نعمة تيبامي هن فريم قدفا فيما ورضيت لكم الإسلام دينا إسلام دين أي دين كما تمن إله سبحانه وتعالى تيبامي هن التكار وهي ودقنا فيما عمر غفان ودال وني تمن كلي غفان أنجي ودا غنبه كون دوهيغا كون تنيغا هنوني كون رسول الله صلى الله عليه وسلم کے مچم می آئے باوالے بنی
eya bawale vuni hukuru duwahegge arafatu bimuga ekalege faanu hajju duwahuga hunnawani kosh ehni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu kurevvi hajjatul wada'uge hajju duwasdimabi hukuru duwahaka ekalege faanu hunnawi arafatu bimuge arafatuge maidanuga etanga hunnawanikum allah subhanahu wa ta'ala mi ummata rahme bawale baba mi aye bawale bebi enkamun evvore bodu eiden evvore bodu nasiben evvore bodu faha kurmen nonnane kama umar radiyallahu anhu edeke wada gannawani anekkolum muslimunge eidu duwahaki eduwa hennu muslimunge eidu duwahaki e ajhunu ane dus min algonmenna enge cheki yahudi miha as ebuni fadan timanna ihtifalu kulla timammen ihtifalu kulla name no te dus eidu duwahe gotuga faha qur'ana me buni bunuma muslimun ebami hunnaki eidu faha kon ule bay nukan emi hunnan hama kamel libe ira amilla hawa nafsa eggota komme modu kamel libe komme duwahaki eidekkamuga hadagin aharegge terega anna tinsateka fasdu sei hus eidu kamuga hadagin ule bay nu muslimun naki muslimun ge eidaki allah subhanahu wa ta'ala sharuku rabba eche eya jehigen denga duwahaki ei muslimun ge eidu duwas kamuga allah subhanahu wa ta'ala wafan komme kas arafatu duwahuga algon men e arafatu ge bimuga tibe algon men ge akhunna ekuga e ihsas kollumo gotum algon men rodiyati umaki e kurin algon denne fadan waram mativeri amale e ko algon men ihsas kurevigen damve algon men miyadu mihifa rodeki iswe dia aharugaya kuriyan annangon aharuga kure faafata fussawane kamekkama miyadaki rabbul alamin subhanahu wa ta'ala idahuga malakuti alamuga tafatu kantattake hingawa duwahekkan ehenkamum miduwahuga ilahu subhanahu wa ta'ala kuttankan ada kurben ngon emme riveti gotegga timanna kuttankan ada qur'anek ehenkamum huriha befulum bes ebe foloka kuladanakan huri minbarakun mi warugada vegemba sunne diruma adi sunnatan amal kuruma azum khande eluma ki e amaluga algon men babere umuge daraja libegen dane kame hama ya ku ilumere vidalwe hajju mahuge huriha duwahe gadi idu duwa rode fum haram wan baki yoy nuwa duwahuga rode fum ki besama he amalge terega himenene kameke migotam mi wahakata dekew mongas mi fahakan as ibe munda ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam e nuwa duwahuga ekko roda hippawa fe nuwaye ehem wima ei hudda kame nune algon men visnalam vi mitanuga heyo amalu kurumam myoti irshadu devwafa adi emme heyo amal tawwe terega roda himene roda abegutu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun asfa wa qudusiyya hadithuka allah subhanahu wa ta'ala wahi kurvani kullu amal ibn adam lahu illa as-sawm adam ge dariyage komme amal bani eneshe roda fiyawa fa innahu li e amalu wani timang ilah roda wani timang ilahshe fa ana ajzi bi timang ilah subhanahu wa ta'ala e rode jaza devwan en kamun kuladanakan hurikama vanya ekakum feshigen gos nuwana doge nielan algon men roda hifambi ei ekamuga warammati veri kame adi hama ehemme edusawga sodaga kurun gina kuramvi sodaga kuruma behe gutun rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawwa faabe mistaunge machak iru aragen nade evves duwahe edwahe gade malaike bekalun dunya faaba wadagen gowalavwane ege tereng ebbekala gowalavwane allahumma aati munfiqan khalafa e aduge veri rabbe iba ilahuge mawga heda pura mihage muda ei gina duwa demigenda mudalekkamuga alavwa ega baraka alavwande muda ituru kurman edum veri vefawa insana visna fikur kollabba emme duwa hevs iru aragen nade edu hegga de malaike bekalum wadagen dua kur nukurwa ebekalun dua kurwani kiketo ege tereng ebbekala ku dua kurwani allahumma aati munfiqan khalafa e aluge ver rabbe e allah
iba ilaahuge mawga heda kura mihage muda ituru kurawwa ei digu demigenda abada demigenda mudalekkamuga lavvawande anebbe kalaku du'a kurawani allahumma a'ti mumsikan talafa mudahifa hatta iba ilaahuge mawga heda nukura mihage muda neti kurawwande komme du'a ko malaike be kalun kurawwa du'ami algon men mikan kama me do wisna fikur qur'anama algon menge atuga wa echen ham atuga jeheran heda kurawwan kuri warakat dani ituruwam ehm rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fawe sodagatuge sababun mudale gelli nudana sodagatuge sababun mudale gellige nudana e muda heda kurumaki efada matweri kamekkamuga wi hindu mi diha duwahuga algon men sodaga kurumaki ei heokom bodukame mi hadis bas furtakan algon men balala eruga sadaqatu gotuga nerenjewaki minbarenne rufiyavies de rufiyavies tin rufiyavies sateka rufiyavies emihige kuladanakan huri minbarakun nerenvi nerunu waraka badaluga libe minbaru ituru wegenda ehmege mashhur hadisati befun adwasa afane aisha radhiyallahu anha sadaqa kuravu mangendevi bakari gewahaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam as aisha radhiyallahu anha gariuga dannawani sadaqa kuravage mihar baki oti kiha warin hiye sadaqa kurava bassavage baki mihar oti kiha warin hiye ekamana dannawani ege faye nuwata ege atuge bayeke ehduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuravani baki oti en sodaga kurewunu baye baki neti sodaga nukurevi webbaye maneki fahattaka rakka kurewunu sodaga kurewunu huriha baye baki neti sodaga nukurevi webbaye ebawe sodaga kurawwas ei muradak hama hemme lobete akhunne hajju duha fawga algon menna kurimati wegen annani eid duha ki baebbe kalunge arihuga aharuge emme matweri duwas anebba be kalunga arihuga algon kurin denne fadan hajju duwas qur'anu allah subhanahu wa ta'ala wahi qurba fa wa al yawm al hajj al akbar hajjuge emme bodu duwas kamuga e bayan qurba fa wa duha ki ei hajju duwas kama med nuwata hajju mahoge dihwana duwas eid duha duwas kama meduga khilafen huri kommekas dihwana duha ki wesei muhimmu duhe ade dihwana duwas nuwata hajju mahoge hajjuge alukama gulige nganna eida ade eiduge ahkam taka ade eduan khas pure fawa udhiyage kantataka behe wahakata mi fada ehem majlisega algon mennan ivigen dane ham mi miskituga algon hitu madamare mige eddarus onnan tebe funna ham ishana mada fahuga erega boda wahakata kevegen dani udhiyage kantataka iduge kantataka behe gotum den ega fahuga anna rega wahakata kevegen dani idu udhiya kantataka behe gotum ema huriya befulum bes baki den huri darustawga bayri wadage no man hama dawat arwan irada kuraviya tebe funnan ekashigem wa ma'lumatu umidu uskolge terega libigen dane adi hajju mahuge furatama diha duha behe gotum khassakum hajju mahuge terega anna arafatu duha adi idu duha behe gotum qummiswarega ma'lumat kole devijji kama umidu kuran ehennamas mi mawduga waragina wahakatan adis dekin e buri du'a ki algon men naki mi fada hew duwasta hew musumuge benun ege emme ekashigem wa gotuga emme he gotuga hifane e fada qabilu kamel libigem wa e fada forien huri e fada joshel libigem wa e fada safu hitege ahulwerin kamuga levevun adi sihi gotunna adi mali gotunna emme ha gotum mi fada duwastoge hew kan libigatumuge uladana kan ilah member korefun wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا